Into Omokasano, any night, the next Yamuza, the deputy, a Ura of Blue. Aye. Or 13 mental bush. Any penufoma or members of National Council. About one thing, and that declare that actually it was a candidate for 2024 year, Dr. Paumia. And a partner of Omayashi and Som. Their protest, their petition among Omikashi, Omayashi, and another regional executive. Within that period, on the train of support, Emma, the vice president. And to what has caused this Kumasi Congress? Kamusa Congress, it's a machination to protect the vice president as against Nipa party for the play. And Alan John producer Mantini. If you had the Anna, I say, what to say, the MP will be Tolan MP, honorable Habib, current MP, Dr. Amin, and I MP, honorable Farouk. Only now about on the television, and I declare over support I'm a bomb. If you who say, and a calculated attempt at paying for a year to push a certain candidate on the grassroots. And you see, research. A lot of research. And research is party no pay. Alan John Kudos and almost someone say, party no pay. Alan John Kudos Sermantini. Almost per se, Alan Crawford. Eni yen hwade sempanyifo ankasa ba bontia bekasa mo obi ankogina bebi nye campaign e ma semesi anaso obente na se oraba omia amanfo ye campaign de mana na se amanfo kasa ye dru ho a ye mfama ne ade na se kwan na bio enti momso metimi aye mode ana exactly ena yenso na ye toso enti na who's a pain for no person or that die. Into a code of conduct in the buy. Some bet that die. May I so no Makoso. I'm a cat or more candidate or more pay. They'll go ahead and then no market or candidate. Because here they are grassroots supporters. Although you're delegates. In the telephone candidate. On people, all the year, the very suppress on the intermediate. And Timo no son, or someone so mobile to me as I market more candidate. And that's yeah, one thing I say, no far. Police stations is a obviously, Alan Martin, Emily. So be a bonidim. Yera dauda yada sepa na ma mimisa odi etwa so mokrate ya modia bay mama mpenyemfo ensa kebisa mo makwan ma obia ntena mo ani gie so entena lan kojo kirematen ne fa ahodie so ya mo copies o mo de emuaye bia ba Debbie, ya ewa mungu. Yo, eni yemfa unsi ha, enti dache emwaye bia ba, yebesa banwa ba beto nkomo so yeda se enwumre. Yo, meso metasipa. Yo. Ebujanfo nipa ene ne kwadi nkomo yi woye penyin ya wada ekwa ye fra wo mo se North for Alan eyekua wo mote ewe tifidu mantemu tamale na ache se wo kasa no ora Dauda Rahman wo che se amanfo ye campaign de ma yewra ba omia pa na so ma hyeda wo mo kan lankyere maten krofo ahye ye wo mo peso mo so beba be campaign na so mbo da mo twemu mutan ene betene ye pe alankyere maten ya wo mo nim ono anso ene beba 2024 Entina chese wankasa oti ho aye yiwe bone sa ya behemra sa mo bia nya campaign ensoe
ene ya hye sa amra se enso ye ntimo obi anye campaign afa ye nyina ya kan ano atwom a yete wo ye bete ne se ye bo obi di wa ha ye bo obi di wa ha ye sa no na se mo ma fa kuntina se bi ohu ena mo ye bibi nti omo so ntwan ma ne nkonko wie sa delegate conference ya se na ye bo ba omi adin wo be kasa na manfo ko gudwa mu chese fans nti ala nkrofo na bi gina cho nsantrefo se mo hu ya ye ko na ye ene ye hwe ye hwese mpanifo be bibia nti me yesho sa afi na emra so mo ha ase kasa ai se afi na wo ma anya ne ntemu a asem be fa wo ma se ede bo mi okwo na nipa o ande omo amikatu pa Ghana politics adishima ma ye to akase bonso dia ma o me ka se ha silver edi okron woche achipo me saka se fidie nyme no si akase bo e na waso gusu a wutie no na benchmark value susu dua bi a ya ban bia de to sebe ya ye nuanom anyame ye omo adon no omo kra niema erifri amanone ereba ye mai Ghana mu a eba ebetima abo na fe niema no bo no eso betima te ede ama omo kanka omo koyi ede afri habo a ebetima abo omo na niema nyina be fan omo so beton niema na omo so atete so ama na chese niema bo aye fofofo ede ama omo Ghana na mpipi aban ba ye no obo no homodia ede sa benchmark value no eba ya na chese ha oya ha munchichemu adunum 50% ena no de ato so na chese aye kama pa de ama adwadifo mo kra niema efra manone eba yemai Ghana mu a na me no ka say no ene Ghana Revenue Authority GRA mpanifo wo mo de aba abonten no mo chese sa benchmark value no omo ye firi ho na niema be ya aduana miensa so ena omo yi sa benchmark value no afri ya chese ni nyina ya ade a ebeboa ma aban no so benya sika ede abo ne ho bra na wasansemi ho no ena ama empanifo ekura bi no abekasa wo ho chesem entwaye eba na sa wan ho mkoyi niam ebe ye dendenden e wo habo na NDC jobodo amanyoko opposition party kese pa omo ababonten ya ne omo abekasa ede afa sa benchmark value asema ye kan aban ayi asan de afri ho no ya na nka ya sende ede ma adwadifo no na NDC amanyoko nso omo kan nyina ye se sa na mo ya aban yatu no emeboa kra ebeboa ama ho kire chenchenche already yatim ewo ye ma Ghana mu ano eba bekoso aho kire pa ya niema bonso eba be yedin sanse ye nuan mo nkoyi niema fira manone no ana mkoyi ere free habo no wo ba na se okoyi na boden kwan so sana endi oba na wono nso ye na yeto innocent atimamufo na fe odi abahwe yetim grind na je se yentimi nko na yetim aba endi se amanyoko akirema awohwe mu a yete ma Ghana mu niema bo eden dada ena aban so atimahwe nyame anima eniema nkakra akra adwadifo adenhan omo ho no wasan ekotumu de ewo habo a na chesa ahokire pa ena yeba abekom na communications officer Edman DC amanyoko no lawyer Sami Jamfi wono anei one sentrefo atwinkomo a wode tu dwana no mu ena wo chese se Ghana font ase a sese sa benchmark value na ye ka ho ase no emre bi atwa na se bi obi kwa koyi ni car e de free airport ana se wo koyi e de free biaya ye koyi eniema na habo na chese obeyi no be 20,000 Ghana cedis ka obetua no enei ya aban no asane ayi sa benchmark value na